Заедно со актерот Милан Марич разговаравме на многу теми. Погледнете што беше она најактуелно кое што го спомнавме во нашето интервју. Добро вечер. Добро вечер, добро вечер. Ево, само изволите. Хвала ви. Изволите. Hvala na pitanju. Jako sam dobro. Многу си ангажиран периодов кој трае веќе подолго време. Памтам во 2018 година беше прогласен во Берлин, ми се чини, за актер во Подем, како млада звезда, а сега веќе имаш толку многу улоги и околу тебе и нели на кои што работиш. Еве, последна беше и премиерата на представата Едип неодамна, така што честитки за таа представа. Тука си во Скопје со представата Кој се плаши од Вирџинија Волф. Тоа е многу актуелна тема и во денешно време. Како ти гледаш на твојата улога во представата? Znate kako, nekako, ja mislim da ta predstava je aktualna uvek, od trenutka kad je napisan, što priča o odnosima. Priča o jednoj univerzalnoj stvari na jedan vrlo konkretan način. Dobro usklađen između jednog starijeg para koji tako na početku naoko izgleda kao par koji se ne slaže, koji se ne razume, koji se ne voli, i jednog mladog para koji bi trebalo da bude neka budućnost, pred njim je život, jel? I naoko izgleda tako sve skladno, divno i sjajno. Međutim, to tako kako već Olbi ume da napiše i izvuče utrobu sopstvenu i onda samim tim i ovim likovima, to sve naravno paradoksalno desi, ti vidiš suštinski sva ta pitanja o tome šta je to ljubav, šta je to odnos, šta je to poverenje, šta je to ono što svi kao govorimo o tome, jao što bi želeli da se nekad nekome prepustimo, da nađemo ženu svog života ili nije bitno muškarca svog života, da budemo srećni, zaljubljeni, voljeni, da volimo. Onda nekako super ovde se postavljaju ta pitanja šta to zapravo znači i šta su ti kompromis koje mi pravimo u životu, da li su oni u direktnoj, suštinskoj suprotnosti sa svim tim što mi pričamo da želimo, šta nam je bitno, šta nam je zapravo najbitnije, da li naša ideja o nama ili zapravo odnos sa drugom osobom, jer odnos sa drugom osobom podrazumeva mnogo više od toga, podrazumeva jedno prepuštanje kao neko otkrivanje neke nove planete. Vi dođete i sad imate potpuno novu planetu koja izgleda kao vaša planeta koju poznajete. Ali ona na toj planeti ima potpuno neke druge su zakonitosti, drugačije vegetacija, sve drugačije. I prosto morate da upoznate tu planetu pa da je onda zavolite. Da, se to je согласувам со ozbiljan тебе. poduhvat. И во ова време каде што и самата представа третира таа тема на материјализам, на конзумеризам. Apsolutno, pa zato i kažem, ja mislim da, zato sam i rekao da to nije sad, kao to su 50 u Americi, ne, to je sve danas, 2022. Nismo mi mnogo pobegli od toga, samo smo, ja mislim, postali još luđi. I prosto ja mislim da ta vrsta te fasade koju mi živimo, ona sve više kako nekako civilizacija se razvija, paradoksalno se razvijaju ti haosi, te naše neke fasade kojima bojimo naše živote i govorimo ovo nam je bitno, ovo nam je bitno, ovo nam je bitno, a suštinski smo užasno nekako nezadovoljni i nesrećni i frustrirani. Како тој материјализам да е ставен на пиедестал, а емоциите и љубовта никако ги ставаме настрана, а сепак се чувствуваме осамени кога ги немаме. Ja, na primjer, znate vi kada sigurno ste to čuli, kad i sami razmišljate o sopstvenom životu, vi uvek ste nekako, to jeste život jeste kompleksna stvar i prosto kako sazrevate, kako rastete, nekako vidite sva ta polja na kojima morate da se borite
da bi nekako stvorili svoj život, da bi napredovali, da bi se ostvarili i na jednom polju, i na drugom polju, i na trećem polju, na svim onim poljima koji vi sebi opet ipak izaberete da su vam bitna. I ja to nekako i mislim da život jeste stvarno skup nekih mikro svakodnevnih odluka koje se onda sliju u jednu veliku kao sudbinsku stvar koja se desi. Ali to nije sudbina, to su sve te mikro odluke, te svi mali koračići koji dođu dotle. E sad, da li na tom putu ima mesta za ljubav i šta je ljubav ljudima? I šta danas znači ljubav? Šta danas znači odnos? Pa šta znači poverenje? Ja ne znam. Evo, ja sam sebi odgovaram na to pitanje isto. Nekako, pre 5 godina sam mislio da je to jedna stvar. Evo sad ovih 5 godina mislim da je to neka druga stvar. Ali prosto nekako siguran sam da to znači jedna mogućnost prepuštanja nekom drugom i puštanja te neke druge osobe u sopstveni život bez potrebe da tu osobu menjaš i prilagođavaš sebi i sopstvenom kalupu. Nego da zajedno budete jedan tim. Pa kao neki sistem elemenata, kao ove naše planete. Ima, ne znam, sunce, pa se oko sunca okreće ovo. Znači, sve to funkcioniše zajedno i onda daje ceo naš sunčev sistem. A to sve funkcioniše zajedno. Nijedna planeta nije ista. Tako mislim da isto i prosto i odnosi. Ne možeš ti da sad očekuješ da neku osobu prilagođavaš sebi, niti ti da se prilagođavaš, ali prosto nekako to može da funkcioniše. I tome jeste lepota da poštuješ i tuđu razliku i da voliš tuđu razliku. Čak i ono što ne razumeš, da se trudiš da razumeš. Ako ne razumeš, ako te plaši uznemirava, onda okej, ništa. Ali ako samo prosto ne razumeš, nema razloga da je ne voliš. E sad, zašto je danas konzumerizam, zašto je danas ideja o životu bitnija nego sam život, zašto je danas slika o životu, percepcija o životu, percepciju koju predstavljamo na društvenim mrežama, uglavnom, bitnije od samog života, to jesu dobre pitanja, ali to ja mislim da tu mora nauka da odgovor toga. Puno mnogo se залagаш за менталното здравје, колку е тоа всушност битно и колку е важно да се и на психотерапија, некако да направиме интроспекција, можеби и сами со себе и со некој друг. Мислиш ли дека таа некоја кревкост и покажување на емоции може да се недостаток во денешно општество, во денешно друштво? Или сепак сметаш дека некако убаво е да се покаже некојаш и слабост? Знаеш да ја мислам... А не дека, знаеш во кој контекст мислам? Мислам во контекст на тоа дека од нас секогаш се очекува да сме најдобри, да сме најрасположени, да сме супер, на Инстаграм, на Фейсбук, секогаш среќни. То, па ја о томе и мало причам, се извини што те прекинам, али то се належе на ово што смо мало препричали. Та идеја о животу и то сад еден тај опасан тренд кој од тебе захтева, све као зависи од тебе, ти мораш да будеш најбољи. Па што морам да будам најбољи? Jer kao ako nisi najbolji, onda ne valjaš ništa. Znači, nema sredine. Ja prosto želim da živim svoj život i želim se bavim poslom koji volim i radim posao koji volim, pa da li sam najbolji, nisam najbolji, okej, ali nisam... Zašto svi moraju da budu neke životinje, neki tigrovi, neki, ne znam, spartanci, nešto ko sad ili si, prvi ili te nema. Ja mislim da je taj trend užasno opasan, a taj trend se vrlo lako i iz nekog razloga vrlo brzo proširio i primio kod ljudi. I onda samim tim vi sebe ganjate i terate da nešto morate, konstantno nešto morate, vi sve nešto morate ovo, ja moram ovo, ja moram ovo. To je golem pritisak. Od tebe zavisi. Onda to tako svi ti šalju neke poruke, to od tebe zavisi, pa ne zavisi sve od mene. Mislim, dosta stvari u mom životu naravno zavisi od mene, ali ne zavisi baš sve od mene. Да, тоа е голем притисок кој што го чувствуваме и ние. Јас и ти сме генерација и баш некако и нашава генерација кој чувствува тоа дека све нешто огромен е тоа притисок. Мораме во трка да сме, мораме ова. Како да некоја лента. Ти не можеш да се пустиш, ти стално имаш осеќај да трчиш неку трку, ако станеш онда имаш осеќај да губиш. Да ови трче мимо тебе и запрово те стално терaju то неко трчање, а ја мислам да мора да се стане. Некад dođeš do nekog, pa se zaustaviš, pa malo vidiš šta si uradio, pa napraviš retrospektivu svog života, pa malo pogledaš unazad. Pa kažeš, ovde sam pogrešio, ovde nisam pogrešio, ovo je bilo ispravno, ovde sam mogao bolje. Znaš, nekako malo da živiš sopstveni život. Da nekako imaš vremena da se okreneš, a ne samo da jurcaš. Ali dobro.
Маестралните се улогите и во сериите Беса, државни службеник, Тома исто така се случи филмот Тома. Навистина честитки за големите успеси кои што ги доживеа. И сега еве туку си ангажиран, сите те бараат. Како се чувствуваш ти во смисла на славата? Колку сте промени таа? Што велат тебе твоите блиски, например? Pa znate šta, to je zanimljivo pitanje i prosto ima široki odgovor i prosto probat ću nekako da sažmem odgovor. U smislu, sve se svodi na odluku zašto želiš da se baviš javnim poslom, kada znaš da javni posao nosi popularnost, prepoznatljivost, kritiku javnu. Znači, prosto to znaš da javni posao nosi. E sad, ja mislim da motivi zbog kojih biraš te posao, kako ti svoj novinarski, koji je isto javni posao, tako i ja isto svoj glumački, koji je javni posao. Prosto, ja mislim da odgovor u tome leži u tim motivima zbog čega počinješ da se baviš tim poslom. Da onda, ako znaš zbog čega si počeo da se baviš poslom, ja sam ovim poslom počeo da se bavim zbog procesa, zbog upoznavanja sebe, zbog razmene sa ljudima, zbog želje da nekako sebe testiram, ajde to tako da kažem, kroz raznorazne likove, kroz raznorazne uloge, da upoznajem tuđe razmišljanje, nekako to. A ovo je prosto jedna nuspojava koja je normalna i prema kojoj morate da imate odnos kao prema nuspojavi, koja može da bude lepa i može da bude manje lepa, ali uglavnom je lepa. Ali onog trenutka kako to se zaigrate i pomislite da je to suština, ja mislim da je to jako opasno. S druge strane, popularnost nosi ogromnu odgovornost i toga isto morate budete svesni. Vi ne možete da se ponašate onda kao neko ko se ne bavi javnim poslom. Prosto to ne možete sebi da dopustite. Vi morate da se odričete stvari, vi morate da jednostavno nekako svoj život prilagodite svom poslu. To je mnogo teško ukoliko su vam motivi slabiji. I mnogo je... Мислиш, ако некој сака да се занимава со глума само заради популярноста? Pa, na primjer, da. I onda stvarno ta popularnost može da bude užasno teška. Ona jeste teška, ali prosto možete da nekako imate jedan zdrav odnos prema tome. Ja mislim da možete. I da prosto tu uvek se vraćate na motive zašto se bavim ovim poslom. Onda vam nije teško da svoj život prilagodite. Ja znam da ja ne mogu da uveče, ne znam, izađem i da se napijem s društvom tek tako i da se ponašam, ne znam, ovako, ko što bi se možda ponašao. Prosto znam da to... И приватниот живот сигурно тука трпи. Naravno, sve trpi. Ali prosto to je odluka koju donesete. To je ono što sam rekao na početku. To su te sitne odluke koje donosite. Da. I morate znate zašto ste to doneli i morate prosto budete svesni da to je tako. I ako želite tim poslom se bavite, onda prosto to ima cenu koju plaćate. Ovo je ta cena. I onda razmislite, kažete da li sam ja spreman da platim tu cenu ili nisam spreman da platim tu cenu. Ako sam spreman da platim tu cenu, onda je plaćam. Zato što radim nešto što volim, što želim, što me pokreće, što me puni na neki drugi način, što se ja osjećam živim, ispunjenim, dobro se osjećam. Ali prosto ima jedan segment života koji mora malo da se redukuje, neke stvari moraju da se ukinu i to je prosto tako. Ponoć je, nikog nema koga zna, srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Интересно е што никој од твоето семејство не се занимава со актерство. Твојот татко се занимавано со фудбал, мајка ти е негователка и така натаму. И ти одлучуваш сепак со глума да се занимаваш. Како ти ја префатија веста дека сакаш да бидеш актер? Pa potpuno se ja to slučajno nekako otkrio. Ja sam mislio da ću se baviti sportom. Ja sam trenirao, bavio sam se sportom i tu sam ozbiljno trenirao. I onda samo sam u školi na nekoj dramskoj sekciji video to da to mene nešto me mnogo čini življim nego sport, koji ja mnogo volim i dan danas. Ali me ovo čini nekako na neki čudan način življim, nekako ispunjenim, nekako, ne znam, to je bilo naravno dečije intuitivno da sam ja bio samo srećniji jako. I nikad ja nisam imao tu ideju u glavi kao mali, ja ću biti kad porastem glumac, nikada, bukvalno.
Ja sam i u srednjoj školi, želeo sam da upišem fakultet, ali nešto sad ne bi mi baš bilo sad ni neki haos da nisam, jer ja nisam ni bio siguran da li ja jesam za to, jer prosto želeo sam sport, pa sad jedan put se otvorilo nešto što me mnogo više radi, rekao, hajde da probamo. Onda je to krenulo i zapravo nekako, kako sam ja upisao fakultet, malo pre toga sam bio u tom jednom omladinskom pozorištu gde sam zapravo počeo da učim o pozorištu. Kako pozorište funkcioniše, kako nastaju predstave, kako izgledaju probe, šta sve tu može, kako funkcioniše pozorište. Ja sam tu shvatao da je to negde, da sam ja tu svoj na svome, da to mene stvarno, da sam ja najsrećniji tu. I to je, eto, i dalje. Да, и може би тоа е најголемата сатисфакција, затоа не те тешко ништо да правиш и да си денес во Скопје, утре да си во Белград и така натаму. Pa nije, zato što, okej, to ume da bude naporno, naravno fizički iscrpljujuće ume da bude, ali dobro, prosto. I to je u redu, kad ako ne sad, imam 32 godine, kad? Да, па, сосем се согласна. Kad? А Милан, беше сега неодамна во Исланд, беше приватно или професионално? Profesionalno. И што правеше таму? Igrali smo predstavu u Hotelu 88 na Islandu. Во Исланд? Da. На Исланд, браво. Da. Bilo je mnogo divno i stvarno ti ljudi koji su organizovali predstavu su predivni ljudi. I celo iskustvo Islanda je stvarno spektakularno, tako da preporučujem svakom, koliko mu se pruži prilike ili želi negde da putuje, Island. Definitivno. Да, многу убави пейзажи има. Невероятна земја. Potpuno, neverovatna. На представата Лиса во земјата на стравовите во Југословенско драмско се работуваш и со нашиот режисер Александар Поповски. Кажи ми нешто за соработката со него. Pa mi smo, ja sam radio u Sloveniji, to u Mariboru, kad sam radio predstavu, on je tamo umetnički direktor, tako reći, u Mariboru i mi smo tako počeli da pričamo, tako smo se zapravo upoznali, počeli se družimo i nekako provodili vreme u Mariboru. I onda kad je on počeo da radi, kad je rešio da će da radi Alisu, JDP, onda mi on u Sloveniji rekao, moramo da radimo. Rekao je, dobro, onda ćemo da radimo. Radit ćemo sigurno. I super smo radili. Mnogo smo lepo radili. Во една прилика изјави дека сето тоа што може би приватно го држиме во себе, на сцена излегува и пука. Може ли да ни кажеш за тоа повеќе? Навистина ли некој што случуваш да држиш емоции или обично ги кажуваш емоциите, кажуваш ова ми се допаѓа, ова не ми се допаѓа или... To sam baš i malo prepričao tvoju koleginicu, ali ponovit ću. Ja neretko glumu doživljam kao neki savršen zločin. U smislu, ja izađem na scenu i vi ste kao publika došli da gledate neke likove, Kosaboj, Virginia Woolf. Ja izađem kao taj Nik. Tamo, i sve što dam na toj sceni, niko iz publike nije siguran da li to dajem ja, da li ja pričam zapravo o sebi, ili je to što mi zovemo gluma. I ja mislim da je to zato taj posao toliko je divan, zašto ti pruža tu mogućnost da ti stvarno ispričaš sve svoje traume, frustracije, bolove, sve što te žulja, da nekako možeš da izbaciš napolje i da si bezbedan. И тогаш со приватните луѓе во твој живот може би си прочистан, што би се рекла. Ослободен. Милан, што мислиш за луѓето кои велат, особено помладите генерации, што велат немам став за политика, нема мислење за ова, нема мислење за тоа, односно, може ли да се биде аполитичен? Ne. Onog trenutka kada izgovoriš da si apolitičan, to je isto politička odluka. Zato što politika nije samo stranka za koju ti izađeš i glasaš. Politika je sve u životu. Sve. Od trenutka kad postaješ svesno biće, politika je mnogo široka tema. Prosto odnos prema poslu, odnos prema sebi, odnos prema porodici, prema zajednici, prema gradu, prema državi, susedima, nije bitno. To je sve politika. Kao poslednji deo svega toga dolazi, svih tih pitanja, dolazi za koga ti na kraju odeš na izborima pa glasaš ili ne glasaš. A odluka da si apolitičan je konkretna politička odluka. To se ljudi zavaravaju. Ja imam problem sa kolegama mojim koji pričaju da sam političan, jer ja prvo ne verujem da umetnost može ikako da bude apolitična. Таа е критика на политиката всушност. Сметаш ли дека уметноста е критика? Pa ona ne mora nužno da bude prst u oko. Da ti nekom sad bodeš prst u oko, ovo je ovde se događa, ne mora to, ali mislim,
Ti kad pričaš o Romeo i Juliju, ti pričaš o politici. Ljudi ako razumiju Romeo i Juliju, ljudi prepoznaju onda društvo u kom žive. Ako pričaš, nije bitno, ko se boji Virginia Woolf, ti pričaš o politici. Ako pričaš Edipa, ti pričaš o politici. Ako pričaš bilo šta, zločini kaznu, ti pričaš o politici, politički sistem u kom jedan čovjek ubije babu i drugu, pa onda, mislim, kompleksno, umetnost ne može da bude lišena politike, ali ne banalnog bavljenja politikom, ne tog bodenja prstom u oko, nego prosto zato politika nije samo stranka za to i glasa. Politika je stvarno odnos prema životu. Mi smo svi politička bića između ostalog. I mora da imamo svoj stav za I nešto. umetnost je, by the way, i nastala kao potreba da se priča o političkim stvarima, političkim odlukama sa ljudima u gradovima antičkim. Pa se priča, ne znam, o ovoj borbi, pa se priča o, ne znam, propasti ovog carstva, pa se priča, ne znam, o ovome, ono. Da, to je tako nastalo. I kako onda danas, 2500 nakon toga, mi došli dotle da smemo da izgovaramo da nešto što radimo umetnički može da bude apolitično. To je suštinski samo jedno izbegavanje, pokušaj da se izbegne bilo kakva vrsta odgovornosti, pokušaj da se suštinski zarad nekih ličnih koristi. Da. Jer čak komedija, ona je tek, mislim, nema žanra koji je apolitičan. Не само жан, него и во секојдневието убаво кажа. Pa ne, naravno. Во секојдневието не можеш да немаш став за работите. Naravno. A i šta znači biti apolitičan? Šta si ti? Neka grana? Ameba. Pa ameba, pa mislim, šta znači biti apolitičan? Ja razumem da je danas politika, ova politika, to, partijska politika. Da. Da je ona užasno banalizovana i banalna i da se ljudima stvara gađenje. Da. Ali baš zato je to razlog da se svim tim, da se društvom bavimo. Добро, и за крај, кажи ми како ти се допаѓа Скопје? Многу си кратко тука, меѓутоа, имаш ли време да прошеташ? Nisam ja prvi put sad u Skoplju, bio sam mnogo puta u Skoplju, Skoplje mnogo volim, tako da meni je uvek lepo u Skoplju. Žao mi je što samo što je ovako kratko ostanem, što zapravo ostajem faktički malo više od 24 sata. To mi je žao. Па, ништо те чекаме понатака со друга некоја представа, може би со истата. Vratit ću se, ne bojim se. Па да направиме подлог интервју. Može, dogovoreno. Обеќаваш. Obećavam. Фала ти многу. Hvala tebi. Koja sam bio ovako su konja. Evo, nema mi te buka, vidim, dobro, malo se sve tu proširu ko buku, a dobro, nema ne. Da li ste to čuli? Isto barušti. Ajde, daj piti, ne. Ajde, probaj. Ajde, probaj. Sjajno. Ajde, udari me. Ja da vas udarim. Thank you.